Hola. Bos días, que tal, Roliño, como estás? Bueno, como che vou dicir eu? Estou como carallo. E logo, que che pasou no desguace? Está todo ben? O desguace. Ese é o problema. O desguace. Aí non fago máis que apretar torcas. Seguido. E cando eu son capaz de aplastar naves co meu poder. A ver, pero xa sabemos que ese poder conduce ao lado escuro. E o lado escuro es mal. Es mal. Te agora abrazamos a luz. Abrazar a luz. Co que lle pagamos a eléctrica, se ben poderíamos abrazala, así. Logo, mira, non podería sacar unhas chispiñas desas que sacan dos dedos para poder autoabastecernos e abaratar a factura da luz. A ver, o bantiña polo que vale, Pero, a ver, xa sabemos que como o teu de aplastar as rochas, o meu das chispiñas conduce ao lado escuro. E o lado escuro es mal. Ben. Ben, non me chames así, que ben parece bo. A mí o que me gusta é o escuro. Pero o lado escuro es mal. Es mal. Entonces, agora que abrazamos a luz, mellor vemos un holocrón pola noite. Por exemplo, que che parece? Bueno, vale. Pois podemos ver ese da Orde 66, donde os Sith aplastan os Jedi todos. Iso leva ao lado escuro. É mellor que vexamos o 69, que é así un pouco máis excitante. Ademais, o do 66 tireino. Carallo, non se pode facer nada oscuro neste sitio, Bueno, vou ir á sala do piano. Ali polo menos a ver se fago algo terrible. Xa cheguei á sala do piano. A ver que sale daqui. A ver, Roniño, mellor que abracemos o lado luminoso. Quedamos neso, non? Habrá que abrazarlo logo. Vai. Non queda outro. Usa forza do lado luminoso. Usa forza do lado luminoso. A forza mola amigo, cando a luz prende o candil e fai todo brillar ata pasmar. Usa forza do lado luminoso. Usa forza do lado luminoso. E se o lado escuro ves, ora todo do revés e nada vas poder iluminar. E usa forza do lado luminoso. Usa forza do lado luminoso. Usa forza do lado luminoso. Usa forza. Do lado luminoso. Mira, ti que andar con estas leñas fan o 15% de descuento na factura da eléctrica. Tesme... É que, vamos... Manda carallo, Baixa da luz, baixa da luz. Bien. Oye, salió un San Ribeiro. Sale de puta madre. Muy grandes. Sale de puta madre. Coronavirus. Que carallo é eso do coronavirus? Tanto coronavirus ni tanta cona. Preocupado de vos de verse da cova. Verse da cova sí que trae enfermidades. Cajo no coronavirus. Dios. Nada. Como Dios.